Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawa sa napuluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si Murot kakit din ka ni Mark, edin to tadi kayo pa nagkalaysa. Agkalaysa kami to kano, papa. Saan pa'y ngamin nga ita? Di mo la pinilin tinagsagmakam. Anya nga ti malalam iti kasya klase ti lalaki. Nababala ang empleyado. Mensahero lang iti nababa klase ti opisina. Saan ko mga itibulsa ti pangrukudan nyo iti tao? Nudikat iti sao, papa. Di nakisoro. Nakaadal ka ngam di maamo nga aramatan ti nagadalam. Awan ti connection ti nagadalak iti panagayat ko, papa. Di nakmansong basongbatan. Manipod nagayat kay ti dayjay a lalaki. Nakurangan ti respetom kanya. Anya nga iti sangitam. Pudno ti baga ni papam. Anya ka dilaunay ti kinayat mo iti dayjay lalaki. Nataar nga mamirmiraot mo. Nasingpet kan managayat ni Mark, mama. Apay, adi mo aramatan day tautak mo, iha. Mangkita kay ti sabali nga ayatem. Jay pada tayo abaknam. Ngam iso ni ay atak, mama. Awanin sa bali. Kastalaang ti makunam. Tadi mo amo nga iwaras na kita matam. Apay ngagpada kayo kin ni papa. Diyo kayat ngagragsakak, mama. Saan kanto nga agragsak iti den na ti mamirmiraot a tao? Ngam agpada kami mat nga datrabaho na, mama. Ulitak, saan ka natalgad iti kasya klase iti tao? Apay analiday ka nga imay dito'y ruwar ti opisina mi. Maluglugi ka no ti kumpanya nga ayan mi. Isu amang rekapda ka no. Kayat mo asawan. Awanan trabaho. Kasta nga rod. Kapilitan nga agbiro ka kiti sabali at trabaho. Alaan ka kung maitinegosyo ni papa. Nga masigurado adida ka kayat nga agtrabaho itinegosyo na. Sigurado lakit di adida kayat. Sana bale. Agbiro ka klangan iti sabali. Anya nga tati aramiden ta. Tapno mapagsina ta dagiti dua. Mang tulagaksat, mang butbutang ken kwa na. Maabangan numalawanan da, kat sikapay ti dakas. Napudot ti darak iti dayjay a lalaki. Agraraman. Kunada siguro anak kabaniit iti nalukmag alamas. Dilagbayin. Gundawayan na din, ti kinalopoy ni Faye. Pinayat na, tapno mairanod iti kinabaknang tayo. Agraraman naman ang gundaway. Kasta dagiti masirib a mamirmiraot. Ngem di na tanto masiriban dayjay a tao. Awan ka di dito isalas ti driver? Ay, adda siguro ija garahe. Wano ija ayan tilogan, sir. Awan mat ar-aramiden na dito salas. Awan nga ro di garahe. Ingkay baga, tayo sagana na tilugan, tada papanag. Ita ka din, sir. Di mo ka di makita nakasagana akon, ha? Alangan nga ibaon ka, no saan nga ita? Ay, win, sir. Matungpal. Kartingam, tadyak kaya ti agura iti mabayag. Importante ti papanak. Ala na, gunekan! Ay, one, sir, inakaon. Apay analiday ka, friend. Sumagmamanungal daw akasta ka. Naragsak kami kumakin ni Mark. No saan akong trabida dagiti dadakkel ko. Day ta tinarigat. Agpili day ti lalaki aparaken ka. Nataengan akong friend. Siya kumati agpili iti ayatan kan pakiasawaan. Kastansa ti babak ng friend. Masapol apada da abak ng timay kamang iti pamilyada. Uray adot kwartana no saan kumat nga iayatan. Sa anak anaragsak. Maamak dagiti dadakkel mo. Nga agrigat kanto iti sidong ni Mark iti Masakbayan. Iso asanda kayat.
Nalidayak numapukaw ko ni Mark. Nasa isaya at pa'y ngagbakbakit ang abalasang. No saan tumitlaang ani Mark ti pakiasawa. Kasla grubrubot ka. Adda ka di papanam. Magipagkita ka no ita di presidente iti Sabalya Kompanya. At agamin plano mi ngagsugpon iti Sabalya mga na negosyo. Di ka di ibagbagap nga anak ti gayem mo. Wen, ikagumak nga ipaasawa ta ni Faye kan Kwana. Ha, naimbagmat. Tapno mailiklik iti dayjay ama mirmiraot. No makita na ni Faye, imposible asa na makayawan kan Kwana. Napintas di Faye tay malakanyak. Masiguradok ang makayawan day takunam nga anak ti gayem mo. No isuna ti agasawa, bayat, tagkasugpon tayo iti kompanya. Nabakbak ng daya pamilya, ngamda tayo. Saan ka di? Nga itajay kunada nga adda umay akadwa da papami ti negosyo? Wan ka no gayam. Madamdama, mapantayo iti conference room. Tapno makita tayo tinasao a lalaki. Agsagana tangarudan, friend. Umay ka din ni papam? Wano, ti dinutukan na ti sumango. Ay, jak man amo ni Papa. Awan matimbagan. Nadamang ko nga ubing ka no ti presidente ti Sabalya kumpanya nga may makisarita. Nalaing ka no, may papani ti negosyo. Jak pa'y nakita, friend. Nalabit analaing. Tapi nagbalin ti ama na a presidente iti kumpanyada. Kita ti mo nag-alalaki. Kasla di na mo ti umisam. Day tamo tinadlaw ko. Ang mga nunayanak idi madama ti guruod iso akasta. Anya? Adayamat kasta. Unay katanayanak, idi madama ti guruodan. Oh, timalyaw lakit nga ro dito ayanta. Si kantumot, nagpigsa ti katawam. Si kamat ngamin. Lalabas mo timbaga matsyempo ti panakayanak na. Isumit nga min tinangag ko. Kasta ti di na amu ti umisam. Kasla tininang ko iti bunyag ti masabat ko Iso nga ta? Kasla, adda nakakit kita kun ka barok. Asido ka itayon? Siyak ti anak yu iti bunyag. Siyak ni Mark, ninang. Agmano ak ninang. Kasyan na ka ti Diyos. Wana, si ka ni Mark. Barukan. Kat ni apong mo, apag nanaudam. Kumusta matan? Ay, nabayag nga min nga daki jay abroad. Awan matan ni lolak ninang. Makatawanan tinapalabas. Kasta ka di? Ninang. Sapay nang rikap ti opisina pagtrabtrabahwak. Isuan na awan anak iti trabaho ita. Asidag ti balay mi dito ya. Kat umay kay jay. Taado ti pagsaritaan ta, Mark. Imbaga na Jared tinagan na. Kanayon at tumalyaw dito'y ayanta. Anya ko mano tumalyaw day tang asungot. Natataerpay laang ani Mark. Di ka man. Ang mga noisunto ti mga sawa ken ka. Adayo ang makiasawa ak iti tao adi na amu ti umisam. Uray di na mo ti umisam no ado ti kwartana. Kukwa na laang ti kwartana. Adamot kwarta. Ngam, nadlaw ko anasaya at ni papamken ko na. Sigud ka din nga gam amuda. Diyak mo. Awan na sasao ni Papa, may papan iti dayta. Dito iti balay mi barok. Makitam ka di ti may saapas da kiti asidag. Dayta ka din na pinturan iti asol, ninang. Wan barok. Dayta ti Jim ti may sa kadag iti anak ko. Nga mapan kami amin ijay abroad. Kasanong tibalay kan Jimyo ditoy, ninang. Total, imbagamat nga awan trabaho mo. Di, agyan ka pa dita, Jim. Agsursuro ka mangi-manage. Tano pumanaw kami, si Kanto ti mangimaton. Ha?
Agpeso ka din, ninang. Ay uwan, Barok. Numaya ti ibangon ti anak ko ang negosyo iti abroad. Sikan ti makamo ditoy. Amang ano itid nan tupay kan kadaytoy. No makita na analaing ka amang imatoon. Ikagumaak ti agsursuro, ninang. Sino dagiti kasasaum alalaki? Dagiti tinulaga ka lalaki. Ikagumaan da abirukan kan alaan ti cellphone da dyan, Mark. Pwede ta cellphone. Di pa'y lakot ni Mark a mismo ti balaagan kan bot-bot nganda. Dayon na daytan. Bot-bot ngen kan alaan da ti cellphone na. Tapno saan da maadda ni ti kontak ka ni Faye. No alaan da nga agpaiso ti cellphone na. Saan na makagata nga dagos? Maya, tinapanunot mo. Ikagumaak tumat nga i-delete tinagan ni Mark iti cellphone ni Faye. Kumporbe kada ti madaan iti gundaway amang idilit itinaga di Mark iti cellphone na. Numabalin pa ikit di akat, alaan mo't ti cellphone ti anak ta. Bareng saan na anay kabesa ti cellphone number dayjay a Mark. Dubgag ka na imbagi ti ibilin ko nga ramidem. Anya ka diti ibilin niyo, madam? Si Putam, nuumunog ni Faye iti banyo, takitam ti cellphone na. Alaam, kat iyag mo kanya. Libasak nga alaan ti cellphone na, madam? Day tangiwat mo! Ah, Aramidam ti imbagak, ngam kaamam tangiwat mo, no di mo kayat asyak ti mang kaam! Nawatam! Uwan, madam. Umunugak iti kwarto na, anak kaigam iti sagat. Tapno, kampay day, agdalusak. Makam ka, no anya ti aramidam. Basta itad mo kanyak ti cellphone na kalpasan na maalam. Ape, libasan niyo ti cellphone na. Katadamot cellphone mo, madam. At dalaang ikatek ijay. Saan mo na tila damdamagam? Aramidam ket di ti imbagak. Imunog siguro ni Madam Faye iti banyaw ti kwarto na. Inayadag ti umunag. Takitaag no tinaing kabil iti bag na ti cellphone na. Neng, tita. Nakalokat mo ti bag na. Kat makit-kita ti cellphone na. Darasag nga alaon tarumwara ka dakos. Aday ta. Naala ko ti cellphone. Rumwara kon. Madam. Ngay, adda kayo matgayam nga agur-uray dito. Ayan, tiri daw. Yawat mo kit din ti impaalakan ka, tapumanaw akon. Atoy. Engam, pangusaran nyo nga itiray ta, madam. Saan mo nga amuan? Awan bibiyang mo. Dita ka. Napani, silpon ti anak na, ipatakaw na kanyak. Apay nga ta. Ay, naladawaksan. Agawa ak ti agpilas. Tama pa na kon iya opisina. Kababain kadagiti kakaduan no maladawak. Ibagadan to aga po taamak ti akin kukwa. Kat aga buso Nakita mo ka di cellphone ko. Awan matan dito yung bag ko. Amakan mat no nabati medya banyo. Ingkargak iti bag ko sakbay ang nagdigo sak itay bigat. Diyak pa'y mat nakita nag-cellphone ka, manipod si mangpet ka. Busy tamat ngamin ngagpadpada. Ti amukit ingkargak iti bag ko. Ay, kasano nga awan dito eh. Amangan no pagarup mula ang mat nga ingkargam, friend. Sakbay ang nagdigo sak. Inalak ti cellphone ko ang nakaparabaw iti katrek. Masigurado, maditabag mo tinangi kabilam? Impisok ko iti bag ko. Inalak ti bag ko kat imaya kon dito ikalpasan ti panagdigos ko. Kasano nga rin nagpukaw? Amangan mat no aday lugan mo. Saan ko nga enroll ti cellphone ko itilugan ko? Sino kayo? Pinalawlawan, Dak. Itan mo ti cellphone mo. No kailalan tay tibag mo. Ado kami. Idinto tag may saka.
O sige. Itad ko nga ron ti cellphone ko. Ngam didak ko madangran. Likam ni Fe, hindi mo kaya tumanga di tiparsa nga. Kasi lang tipang banagan na tidanam. Sa balagan na ka. O sige. Itad ko ti cellphone ko. Ngam panawan dak ko man. Pangasiyo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, marigrigat lang ni Mark akayan ayat ni Fe. Iswasan akayat da ito'y dagitinagannak ni Fe. Tati kayat da ang makaasawa kan ni Fe, kat padadamatlaeng abaknang. Iti may sangal daw, at dalalaki anang saad kan ni Mark. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Itad mo di cellphone mo, no kaya lampay piyag mo. Ano kami? May mesa ka. Sige, itad ko, ngam di da ko madangran. Yan liklikam ni Fe, no di mo kaya titumanga di tibarsa nga. Kasi lang tipagbanagan na itidanam. Sa balagan na ka. O sige, itad ko ti cellphone ko. Ngam panawan da ko man. Apay akas lanalpay ti abagam, Barok. Naimbaglangan. Tadidak din ang randag iti lalaki ang nangalay ti cellphone ko, Ninang. Inala dati cellphone mo. Apay. Imbaga da pa'y. Nga adaywak ka nun ni Faye akayan ayat ko, Ninang. Kaawatan. Nga da akin nakam iti panakaala ti cellphone mo. Taapay abinalaagan da kapay maipapan iti kaayan ayat mo. Day tati atap ko, Ninang. Didak ngamin kayat. Tamamirmira utak ka no. No apay nga adda tao akwarta ti pangrukudan da iti padada at tao. Nakita mo ka diti cellphone ko dito'y balay, nena? Ha? Kwa? Diyak mo ma'am. Damdamagak no nakitam. Apay asaan mo nga amo ti sungsungbat mo. Rumbeng asaan wun ti isungbat mo. Nakitam ka di? Saan, ma'am? Padasan nyo adamagan ka ni Madam Ano nakita na. Sige, damagak ida. Sayang pa iti cellphone ko. Mabalin mo matigumatang iti sa bali, ma'am. Kasano nga'y dagiti contacts ko ijay? Saan ko pa'y matngarod ama ikabe sa ti contacts ko? Sa bagay Day tatirigat na, ma'am. Mama, nakita yu ka diti cellphone ko? Mas da awak taaping awan meten ijay bag ko idi makadano nak ija opisina. Saan nga taan ay di sumidyo opisina yo? Kat ada na nga la, adi mo nasiputan iha? Imposible, mama. Alangan nga ijay opisina mi tinakapukawan na. Kat awan met agtatakaw ijay. Kaya't mo asawan, awan agtatakaw ijay opisina yo, ngam adda dito'y balay? Kasta ka di? Saan akas tati kayat ko asawan, mama? Amangan ko nak no adda nakita yu dito'y balay. Awan, tinakit kita ka cellphone mo dito'y balay. Nagado amagata nga cellphone. Saan mo man napagaburiduan day ta cellphone mo? Kasano nga'y dagiti contacts ko ijay, mama? Saan lang ang negosyo tinagsaritaan mi ka ni Jared? No di kat tinabag na anak ko ni Faye. Kat kasano nga iti bangunin nyo ang negosyo? Saan pa yun ay aklaro? Ta pagsaritaan da kanupay iti amana. Nga may-mayat no mamanugang ta. Tapno sigurado ti amin. Mariknak at nakayawan iti anak ta.
Imbaga na nga umay pumasar. Kat imbagak mo't analawa ti ruangan para ken kuana. Masiguradok anatalgad to ti masakbayan ti anak taken kuana. Iso abagbagan ta ti anak ta. Tapno aramaten na ti utak na. Saan kat ajay mamirmiraot a tao ti pangisagsagmakan na ti masakbayan na. Naliday man ang ti aldaw mo ita. Kanayon ka akas ta. Inton ko ang daras ka bumakat. Ay, nalidayak. Ta saan matan nga umawag ni Mark? Di pa'y umay dito opisina. Saan ka di nga ag-apply ako na may ti trabaho na? Uray busy. Agpakita ko mamot Mailiw akong kankwana. Kanayon nga agpaiso nga umay dito'y edi labas. Apay nga di umayan. Day tangarod ti pagsakitan tinakam ko. Di man la umay pumasyar. Saan ka di nga amom ti pagiganan na? Napanak iji pagiganan na. Ngam ko na di kaaruba da saan ka numatan nga agaw-awid ijay. Lapanan na nga rudan. Apay saan nga agaw-awid? Day ta ti pagsakitan tinakam ko, friend. Di man la nagpakada no napanan na. Kuna ti anak ko, analaing ka kano, ta daras ka na kasuro amang imanihar iti gym. Nalakalaang matninang. Isurat ko amin dagit ti sumrak. Tapno masinger ko ti babayadan da. Amin nga alaan da a drinks dito'y unag. Kat ilistak amin. Ikak amin iti resibo. Ay, kasta ti mayat. Italag na lakid di kan ka, numapan kami ijay abroad. Awan ka di ti agbati dito'y ninang. Wan, sikan ti mangimanihar iti gym, kan sikat ti caretaker da iti balay mi. Kasta ka di, ninang. Di na kumapaayan, Barok. Di mo kumabaybayan to'y balay. Ituloy mo nga imanihar ti gym. Ikarik, ninang. Saan ko abaybay antibalayo, kan ti gym? Makaamo ka nga agbayad kadag iti mabayadan iti BIR, ta saan kami matadumawat no adaman koleksyon mo kadag iti umay ag gym. Wan, ninang. Agsagana ka iha, ta umay nakapasyaran ni Jared inton malam. Taapay nga umay nakpasyaran day di a Jared, Papa. Para mataman na tautak mo. Bak ng kanto, numasawa na ka na dyan. Papa, saan ko nga ay ayatan? Masursuro ti ayat. Ngam ti kinamamirmiraot. Saan ang masursuro? Ta iturong na kay ti pakarigatan. Diyo ka din napadasan tinagayat, Papa. Kwarta ka di lang ang tinapatag ka na kayo. Di nakman pagsawar iti kasta. Akas lang ka tayo may sak nga ubingan. Adumot lang tinakan ko ngayon na po ngam sika. Ala, agsagana kakit di. No di mo kaya ta makapungto takin ka. Nawatam. Anya ka di dito, iho. Dua mo takahon. Sagot ko kada kayo kini Sir Donato, madam. Ne, apay amang tad kapay lang iti sagot, iho. Pakaragsakak timangtad iti sagot kadag iti napatig kanyak, madam. Agyaman kami unay, iho. Sige pang arod. Agsarsarita kayo kan ni Faye, taada pa'y papanak. Agyaman ak unay, madam. Awan anyaman na, iho. Kitaan taman din sagot ni Jared kadata. Nagasat to ni Faye, numakiasawa ka ni Jared. Saan kat kay tiday dya mamirmiraot? Saan mo ngay palagip na dyan mamirmiraot? Tapuor ti kararwak na dyan tao. Iyag mo kid talukatan ta ti kahon. Ano niya tilinaon na. Aday ta. Ala, lukatamon. Itay mat nang inaklase ti relo na ito'y. Galante de dya, Jared. Talaga abak naang. Anya pa'y lati sa pulo ni Faye kan kuana. Maaglaengan no paayin na ni Jared. Imbilin ko kan kuha na asaan na paluspusan ni Jared. No paluspusan na, arig na nakakali ko ba iti balito, ngam impala daw na ijay taaw.
At iti sagot ko kan cafe, tanda tinalaos apan nagayat ko kan ka. Apay asagutan na. Adumot di dagiti napipintas a babae. Apay asyak tinapilim nga ayatan. Si katipit-pitik ti pusak. No makikalay sa kakanyak, awan to ti sapulampay, tada aminan kanyak. Kinapaknang, kinanam ay iti biyag. Di kanto agrigat iti danak. Makikalaysa. Di ka pa'y sinumbatan. Ngem kalaysan ti bagbagam. Anya ka di pa'y ti kahit mga ipahay ko. Ibagam, tapno laang makikalay sa kanyak. Saan amagatadan ti panagayat? Dayto katrumusing iti kaunggan ti may sa at tao. Kabayatan nga da kay ti sidong ko, masigurado nga agrusing to day taarik na. Ta ipaay ko amin kan ka, apagragsakan. Saan ka di nga imbagak adito'y laang ti pangikabilam iti tsinelas ko? Ay, naipasirok labasit di tatugaw, sir. Naidoron la siguro, idinagsaga na. Basta ti kayat ko, nakasagana ti tsinelas ko no sumang petak. Saan ako nga agbirok pay? Ha? Ay, sir. Ay, nalabos ka, mate. Nakaro, ti kinaasungot mo a tao. Pigsaan ti agsaw! Kayat mo ka di ta ikatan kan kas katulong ko, ha? Kwa, sir. Ay, nalagip ko nga dagayam aramidag ijay kusina. Ay, panawan kayo, pay. Malagip mo ka di, ijay kunak nga amangan no agbalin nga asawam ni Sir Jared. Jack inarapaap ti makiasawa kini Jared. Ado ti mangibagbaga, anagasat ka no maasawa na ka ni Sir Jared. Saan ko nga ay ayatan? Ni Mark pa'y laang ti ay ayatan. Saan mo nga agpakpakita? Kan di na ka pa'y awagan. Dahit ang arod. Ayan na nga tan. Nasakit tinakam ko. Tadi man lang parik na. Napan nga tayo di sa bali alugan? At nga tapaka kumikuman na? Urayan niya pa'y manday tapak ka kumikuman na. Umawag kumamot. Wano agpakita man la kanya. Imbagam ko mga umay ka niti balay. Tapno na ibagak ka ni Faye. Anda nga minapanan na iho. Da kayon ti kasaritak, sir. Mangtedak itidakkel adori. No laket makiasawa kanyak ti anak yon. Dori ko na. Anya kay dagita Dori. Adda nalawa asolar ko iti kabangibang nga ili. Kan ikan kayo pa itidakkel agatad. Awan parikot ka na kami, kanilorna. Kasarita mi ti anak mi, tapno makikalay sa akin ka, iho. Ulitak, dakkel ti Dori nga itid ko kada kayo. Pagtugaw ka ta kasarita na kay tinalapag. Anya ka di ti pagsasaritaan tayo, Papa. Mama. Kayat mi, anasaya at to ti masakbayam iha. Saan kayo ang maawatan, Mama? Papa? Ang sagana ka. Taurnusan tayo ti panagkalay sayo ka ni Jared. Awan ka di ti karbangak nga agkad-kad, Papa. Anya pa'y lati sa pulam ka ni Jared. Nasaliwanwan ti biyag mo iti sidong na. Uray di ka agtrabaho. Magatang mo amin akayat mo. Luko naman saan mo nga ay ayatan. Masursurom na ita kunakmanan. Pangaasiyo, Papa. Ikandak kumapay iti sumagmamano ang panawan ko agpanunot. Kasanon, Barok. Mapan kamin iti abroad. Sikan ti makamo ditoy. Namnamaa kadi mo baybayan daytoy Jim. Mangnamnama kayo, Ninang. Sapay kuma, tatisigod a kinasingpet mo idi, kasta kuma aging gating ka na. Noan niya ti ugalik ide. Kastamot lang ita, Ninang. Saan ka pagbalin na caretaker mi? No saan ko nga amo ti kababalin mo, Barok? Agyaman aklaunay, Ninang. Masigurado nga agbaliw mo ti kasasaad ko iti biyag. No agbaligi amang imanihar iti Jim. Ika kumaam, Barok. Kanayon akto nga umawag kan ka. Tapno amuag.
Numayat mo't laang ti panangimanihar mo. Wan, ninang. No problem. Umanugot ka kadi ang makikalay sa ni Sir Jared, gayam? Mariribukan nak gayam. No di pa'y laagpakita ni Mark. Ang mga numapilitan nak. Tay sumati kaya't dapapakan mama. Kasano? No kalaat asumangpet ni Mark. May babawin pa'y nga ron no nagkalay sa kayon kan ni Jared? Nagrigat ti sasaadak gayam. Ipaasawa dak iti saan kumat nga ay ayatan. Timat ay ayatek. Saan ngagpakpakita? Agpanunot ka na laing gayam. Ti pa nakiasawa kat saan a bareng-bareng. Ano di mon kayat kat ibabawim. Diyak pa'y amunoan niya ti pangadeng ko gayam. Mariribukan na at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi dagiti lalaki anangala iti cellphone ni Mark. Kastamat ni Lorna, nagbaligi anangala iti cellphone ni Faye. Iti sabali abangir, intalak ni Brenda ti Jim kan ni Mark. Kabayatan na, ikagkagumaan da Donato kan Lorna nga ipaasawa ni Faye kan ni Jared. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agpanunot ka na laing gayam. Ti pa nakiasawa kat saan a bareng-bareng. Ano di mon kayat kat ibabawim. Diyak pa'y amunoan niya ti pangadeng ko gayam. Mariribukan nak at talaga. Ngam no panunutam tirigat itapanawan. Saan ka di may mayat? Tanatalgad kan itibiyag? Awan parikot mo? Sa bali ti panirigak iti biyag gayam. Saan nga agbisin ti tao no agagawa. Ket naragsakak iti sidong tay ayatak. Matikawak iti mapaspasamak gayam. No siya, kaslad na kalintagan dagiti dadakkel mo. Kayat mo asawan. Umanugot ka iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Kasla-kaslan, ngam adamat ken ka amangedeng, tas ikakat nga rod, ti makiden na ako nada. Kaslaad da kalintagan ni Daisy iti na sa una. Api ngamin asaan ngagpakpakita ni Mark. Inton kon, umanugotak iti ibagbaga da papa. Tapno malipatak laang ni Mark. Mariribukan ako unay. Diyak maiwaksi ni Mark iti lagip ko. Iso akanayon ti linaon ti panunot ko. Kanayon nga adu ti tao nga umay agjim. Dito'y da gumatang matan iti inumanda. Kalpasan ti panagjimda. Ikagumaak ti agurnong. Tapno adda pagsamakdak iti masakbayan. Kumusta nga tan ni Faye? Ay, iparit mat ngamin dagiti dadakkel na ama kisinaraka kan kuana. Amangan noan niya ti aramidan da kanyak no makipagkita ak. Amok nga adda akanayon ti mang sipsipot kanyak. Tulagan tayo ka din, ti panagkalay sayo kan Jared. Diyak amo kada kayo papa. No anyaman ti pagtutulagan nyo. Sumurutang.
Very good, iha. Inarabat mo ti utak mo. Si kanto ti karagsakan, numalpas ti kalay sayo. Sapay ko matapumudno day nga imbagayo, mama. Apay ko maasaan apumudno, kat addanton amin ken ka. Kasla di na ammo ti umisam. Nayanak ako nak iti tiyempo ti guruod. Saan na parikot na ita di na panagisam, iha. Di napatag. Maipaayan na kay tinasaliwanwan ang masakbayan. Puno na ita. Ala, da kayon ti makaammo a makitulag iti pamilyada, papa, mama. Manugot kan amaangay ti kalay sayo iti mabiit? Wan gayam. Tapno malipatak ni Mark. Marengrengak meten iti sang kadagulit da papa. Anasayaat kano ti masakbayak kini Jaren. Tay ko nadan, awan tinaganak amang isagmak iti anak da. Sapay ko matapudno asa anak ama isagmak. Siya kung ti kaunaan amang kablaw kan ka, friend. Agyam anak friend. Ngamjak amuno naragsakak to iti aldaw ti kalaysa. Rumbang lang ang maragsakan ka. Tama minsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag mo ti kalaysa. Kuma no ni Mark ti mangikalay sa kanya. Hello, Ninang. Nakaawag kayo, mat. Kumusta kayo ditan? Medyo nabayag asan kayo nga imawag, Juan Barok, ado ti pakakumikuman mi ditoy. Kasi ka, kumusta ka mo't ditan? Nasaya atak mat ditoy, Ninang. Kumusta mo't dayta Jim? Ado ti umay nga ag-gym, Ninang. Itultuloy ko latama ti aglako iti agduduma a drinks, ta isupay. Juan Barok, imbes na mapandagumatang iti inumanda iti ruwar, di talangan. Ninang, makainom ngamin iti agduduma a drinks dagiti mabannog nga ag-gym. Juan nga rod Barok, saan lang mo't adanom ti kayat da nga inuman? Ado pa iti klase ti drinks, akayat da. Ninang. Gayam, Ninang. Nakaurnungak mat iti basit. Nabayada kong ti tax ti sanikwa, kan toy gym. Sige, nasayat no kasta. Alangarod, kastapay, kat baliwak tumanan ti umawag. Bye! Bye, Ninang. Si kaman pa'y, ti umadan iti kalay sana, asaan nga excited? Saan ko mat apagayatan day ta akalaysa? Agtungtung palaklaeng kada papa. Tapno makalipatak iti tao anang lipat mat kanyak. Diyak mamati, nalipatan na kan ni Mark. Patsyak nga da makagapo. Iso asaanan nga agpakpakita kan ka. Saan ka di ang mailiw kanyak? Akas iti pan nakailiw ko kan na. Uray mailiw. No da makagapo. Iso asaan kayong agkita? No kayat, ado ti pamuspusan. Ngam numadi, nalakat ti aglisi. Uray kumamat, no makontak mo, babaan iti cellphone. Indon umay abulanan ti kalay sayo ka ni Jared. Agsagana ka, tamapanta agpili iti kayat mo apagkawas. Da kayo latan, mama. Amoyo mat ti size ko. Di ka di umay agpili no anya ti kayat mo akawas. Ano siya kat pilyak tay kapintasan? Ipilyan daklatan, mama. Makita yung mat tinapintas. Ay, si kaman pa'y ti agkalay sa asaan ang magagaran nga agpili iti wedding gown na. Amoyo mat asaan ko apagayatan ti pan nakikalaysak, mama. Adday ta ka manen. Maawatam to ti amin, inton agbalin kamutan nga ina. Kaya't mo tinasayaat apagbanagan para iti anak mo. Agyaman kami amin kada kayo kakabsat. Intayon, hindi pa kaangayan ti resepsyon. Wan, intayon kakabsat. Intayo amin. Umisam ka mata. Agpada kayo laang ka ni Jared, aday namo ti umisam. Anya nga tati klase ti biyag ko iti sidong dayto at tao. Umisam ka kit din. Tadaag video. Kan ada photographer. Alaman lang,
Di damot siguro madlaw apeke ti isam ko. Kasta umiisam ka. Saan ka ta nakapurpormal ka? Itan tanalpas ti kalaysa ken reception. Ijay tan balay ko nga agyan. Ha? Sige. Ang inta ko mapay alaan dagiti gargaret ko iti balay ni. Sanen, gumatang tan iti sabali. Aramatem to, numapan ka pumasyar iti balayo, dagiti gargaret mo ijay. Sayang mat dagi dyan. Kasano ko maasayang, kat jak mat imbaga nga ibalang mo. Ijay nan dagiti gamit mo, isupay awara iti balay ko. Kasano ko maawara dagiti gamit ko? Mark! Si kakadiday ta masabat ko? Si Kamot Gayam, Daisy. Kumusta ni Faye? Apay adi mo man laawagan kun mapanbisitaan. Nabayag apad padaanan na ka. At dalalaki anang saad kanya. Inala dati cellphone ko. Kan binalaagan dak, asa anak kanong agpakpakita kan ni Faye. Nujak kaya titumangad iti barsa nga. Anya? At di pa nakapukaw mat di cellphone idi ni Faye. Anya? Atap ko nga akin aramid. Tapno maawanan kami iti komunikasyon kan ni Faye. Amom ka di. Gapo iti sakit tinakam na. Imanugot ang nakikalay sa iti kayat ti dadakkel na pakikalay saan na. Anya? Nagikalaisan ni Faye. Gapo ta di na ka mauray. Nasakit tinakam na. Iso tinangidoron kan kuana tapno makikalay sa iti sabali. Ngam, naliday iti kaldawan ti kalay sana. Hello, Ninang. Imbag man ta nakaawag ka. Nay, apay akas lamalidliday ka. Ada ka di parikot mo. Ninang. Nadamag ko. Ngayon pa ikalay sada ti kaayan ayat ko. Iti may sabak nang. Kat, imanugot mo ti kaayan ayat mo nakikalay sa kasta ka di. Awan na aramidan na, Ninang. Idijak nagpakpakita kan kuana. Nasakit tinakam na. Isuan na pilitan na nakikalay sa. Anya nga rod ngaya. No saan ada kayo ti agkatuluyan. Katala, agsalukag ka. Tapno da maipanakkel mo. Kat di da kan iroroman ti asino man. Uwan, Ninang. Ikagumaak ti agurnong. Kasta ti kasayaatan nga aramidam, Mark. Total, dakkel mo ti malalam dita, Jim. Mabayadam lakid diti buwis dagiti sanikwak dita. Kukwamon dagiti masapulam. Agyaman ako, Nay. Ninang. Hello, Gayam. Imbag man tayo mawag ka. Boring dito ayan ko. Nagkita kami ka ni Mark. Kat nasa una, nga da ka nang saad idikan kwa na. Kat inala dati cellphone na. Kan binalaagan da ka no. Asaan nga agpakpakita kan ka. Tano saan kat tumangad iti barsa nga. Anya? Kasta ka di. Isumot lagayam asaan ang nagpakpakita kanya. Napanunod ko. Anay gagaran samot ti pa nakapukaw ti cellphone mo. Ha? Saan nga tangad da tao itilikodan ti amin? Nalabi da kas tagayam. Apay abinalaagan da pay ni Mark. Anya? Sino ti nakasaritam iti cellphone mo? Takas tatilangan. Lalaki ka di, ha? Jared. Masapul nga tungpal ka iti amin na kayat ko. Anya ti kayat mo arumbang atong palak? Saan ka makisarsarita iti sabali a lalaki? Sumardeng ka iti trabahom, kat dito'y kalaeng balay. Anya?
Ngam sayang ti trabaho iti negosyo ni Papa. Uray san ka ngagtrabaho ket agbyag ka iti sidong ko. Anya ti amok, no adamot lalaki mi jay. Inasawa nak ka di tapno ikulong nak dito'y balay mo. Asawa kan, iso asaklaeng ti pagserbyam. Mapanak iti negosyok, ket bantayam ni madam mo. Saan mo nga ipalubos a pumanaw dito'y balay? Sir, pagawirendak itinataengan. Adda reklamom, ket tangtangdanan ka ngagtrabaho dito'y balay ko. Ha? Wan sir, bantayak ti asawa yo. Saan ko aparparwareng? Agsungbat ka kanyak no makarwar ni madam mo. Nangasawa, iti ibalod na. Ay, nagkalasan, nanayunan kat ngarod ti trabaho. Apay aya nga ugalim ti agtanamitim no adda ibilbilin ko ken ka, ha? Adala na lagip ko, sir. Sige, tadapay aramidok ije kusina. Dita kayon, sir. Danga talaga da ito'y akatulong. Makapasuron! Apay ka diyan, naliday kayo, madam. Ada ka di parikot? Apay nga takas to'y ti mariknak. Mailiwak matan ka ni Faye. Saan mat ngaminin nga umay dito'y, madam? Wan nga rod, may sa nga anak mi, ngam napanmatan iti balay ti asawa na. Ibagayo nga umay damot pumasyar, madam. Awagak man gayam nga agpayso. Ibagak nga umay da pumasyar dito'y. Nabayag nga minin adida imimay. Manipod na pa ni balay ti asawa na. Saan dan nga may pimasyar? Saan ka day, madam? Imawag ni mama. Mapanta ko mamat sa rungkaran ida. Pagtaktakan lang ti amuyo nga agina. Ado ti trabaho. Saan aday tagpaspasyar? Ngambalay dagiti naganak ko ti papananta. Mailiwak mat kadakwada. Saan da pagrebangan ti mapan ije balayda? Dakkal ti inted ko kadakwada, sakbay ang nagkalay sata. Arig na ginatangkan kadakwada. Anya? Ulitam man timbagam. Adda inted mo kadagiti dadakkel ko. Nalawag tinangag mo. Binayadan ka. Iso ana asawa ka. Anya? Diyak mo dayta. Ti amok kat inasawa nak gapukan ayan. Saan gayam? Ta inasawa nak gaputag ka sa pulan ka iti babae. Katsika, nakiasawa ka kadimat kanyak gapu iti ayat? Sumungbat ka. Diyak laim pag-arop nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramid day jay? Adayo ana asawa ka. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston! Diyak kayat amang ganti bagbagan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, uray agkadkad direk na ni Faye ang makikalay sa kan ni Jared. Napilitan da ito'y tapno malipatan na ni Mark. Iti may sangal daw, nagkita da Daisy kan Mark. Kat naamuan ni Daisy, tinapasamak, maipapan iti pan nakasaed, kan pan nakaala ti cellphone ni Mark. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluhan. Mata pobre, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Diyak impag-arop nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramid ti kasjay? Adayo anak asawa ka kanya. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston! Diyak kayat amang ganti bagam. Saan mo kayat ang mga ganti kinapod no?
Awan pa ka inaiga kadagita apasamag. Di damat siguro kinid daw day tangay bagbagam. Uray di da kinit daw, ta inawat damat ti inted ko. Iboy-boy mo, tinalpas mo nga inted. Nasaysaya at kumalangarudan ngayon sublida. Madam, bilin ni sir asaan ka kanu arumwar. Anya, pinabantayan nak ni Jared kunam. Wan, madam. Iso asaan kayo arumrumwar? Dasyak kanu ti agsungbat kan kuana na rumwar kayo. Talaga asaan anasaya at ti ugali ti among mo. Apay nga rod anak asawa ka kan kuana. No di mo kaya ti ugali na, madam. Saan ko nga amo ti kababalin na? Italaang anaamuak. No amok ko ma, adayo nga insagmak ko ti bagikan ko na. Naimbag na nakaawag ka, iha. Apaya saan ang maawagan ti cellphone mo? Sungbatan dakman, mama. Inla ko dakadihin ni Jared. Ha? Anya ka di ti sasawumon? Anya nga inlako? Dahil timbagbaga na, mama. Saan anak kanu anak asawa kan ko na? No saan aga po itiintan na kada kayo? Ti inted na katigagangay adori nga ited ti lalaki iti naganak no ikalay sana ti balasang. Imbaga na arupat kwarta kayo kanu, mama. Anya, imbaga na ti kastakan ka. Nagalas mo't gayam ti ugalin day Jared. Di nakpay parwaran dito'y balay. Manangimon pa'y, mama. Anya? Apakasta tila nga manasang patak si Kalor na. Imawag itay ni Faye. Imbaga na asaan ka no aparwaran ni Jared iti balayda. Kan imbaga na pa'y nga inlako ta kano ti anak taken kwa na. Anya, nakalasmot gayam ti kababalin da dyan laad. Wan nga rood, tipay kat ni Dakes, kuna ni Faye aman nangimun kano day jay a Jared. Ay, dahi tatima din. Kaalasan nga aramid ti agimon nang runa no nalabas. Amo kung ti agmaneho, tain sa mirak tinagadal iti driving. Gumatangak man kidni, iti uray sigunda mano alugan ko. Imbagla pagluganak, no adda papanak. Imbaglakit din, taado ti parokyano iti gym. Naggasatak pa'y laang, uray kaskasano. Sir, imbag ta simangpot kayon. Adda ngamin imbagan ni Madam Faye ang masapul amamuan nyo. Anya timbaga na? No amo na kumakano ti kababalin nyo, kat adayo kano anak asawa kada kayo. Anya? Apaya na sa una dayta. Imbagak ngamin asan arumrumwar, ta pinabantayan nyo kanyak, sir. Anya? Talaga adang nga kanya. Na? Apay ngamin nga imbagam a pinabantayak. No di ka kat danga. Danga akano, kat pudno mo't a pinabantayan na ti asawa na. Rugyam manen ti tumanamitim ako nak. Ah? Just ke kamat. Hello, gayam. Imbag ta nakaawag ka. Awan pulos ka sarsaritak dito eh. Adda akla ang itiunag ti balay ni Jared. Di ka din sumrag dito yung opisina, gayam. Di ka matanong mo, may. Di na kaya't nagtrabaho ak. Nakakulungak latan dito eh. Kaya't ko tagtrabaho ta maboring ak dito eh. Ingkag pa siya, tapno saan ka maboring, gayam. Di na kaya't taamangan ka no makisin narakak iti lalaki. Ay, unay matan. Diyak amo, akas tagayam kakiting ti utak day ta asawam. Nasa umon gayam. Talaga anak kiting ti panagpampanunot na. Misamat Mark, ti dumsag iti kotse. Mark! Sika ka di? Daisy, agpaspasyar kang agmaymaysa? Anya ka di ti trabahom ita. Kasla asinsado ka mata. Kwa, adda ngamin iman manehar ko a gym, iti tenga ti syudad. Awan ngamin daninang kung akin ko kwa. Iso siyak ti caretaker da.
Agsingpot-mat day ta anina, tapabuludan na kapay iti kotse. Ha? Ay na, kotsek dayta. Ano? Segunda mano laan, ha? Anya? Uy, imbag man. Asinsado ka na talaga, ah. Saan mat? Huwag gayam. Kumusta mat ni Faye? Saan ang pagtrabahuan nila kay na? Kaya't nakit agkulkulong lang ijabalayda. Kin manangimon pa'y kano. Anya? Dayta ka diti pinili dang iti dadakkel na. Apaki asawaan ti anak da. Mailiw ako ni ti anak ta. Ngam di damat la umay pumasyaran di ti balay. Orasak nga ron. May kawa kay ti kaawan na di ti balay. Intantuman ket di pasyaran iti balay ni Jared. Unsa. No sanda ama ka umay, datal ti mapanijayan da. Kaano tangarod amapan? Ipalpas mi pa di samsambot mi a project mi. Medyo madingamin di pasdag ti may sa negosyo. Ay, manipod awan dito iti anak ta. Nalidayan to'y balay. Naitaman lang nag-cellphonean itinagmalam tinararamid mo. Apay adinak palubusan nga agtrabaho, tapno addamot pa ka kumikumak. Addaak matlatta dito nga agmalmalam, kaslaak labalod. Ang mga nada sa baling aramidem, no palubusan kang agtrabaho. Sana bale, ipapay kumatamin na masapol mo. Waya-waya ti tarigagayak, Jared. Saan ko akasapulan ti kinabak nang mo? Di ka man aginti di. Agbiag ayat ti tao, no sana baknang. Apay anagado dita ti awan sa nikwa, kan kinabak nang da. Ngam naragsak da iti sidong ti pamilyada. Di nakman pagkatawan. Isakit mo, dagiti mamirmiraot at tao, ha? Amum ayamat katawa. Anya ti kunam? Adda dagiti mamirmiraot a naragsak tanawayada. Saan akas labilit a nakatangkal. Nena, intaman iti kwarto ni Faye. Kasla kayat ko ang makita dagiti gamit na. Isubliyo ka din ti cellphone na, madam? Saan mo man adakdakamatan ti may papan iti cellphone ni Faye? Balaagan ka. Dakos ka di, numadakama ti cellphone na, madam. Kaamam day tangiwat mo kunak manan. Anya nga ro ti aramidin tayo ti kwarto na, madam. Kayat ko lang ang makita dagiti gamit na. Saan ko nga mina na makikita di anak ko? Iso at tilaangan gamit na ti nakitaan. Padasak man nga i-search ti Facebook account ni Faye. Kumusta ak man mat? No kasano ti addaan iti asawa. Uy, busy ka launay dito cellphone mo, ah. Dinakpay nadlaw ngay masidag. Si kamot gayam Daisy. Apay adyak mabiro kan ti Facebook account ni Faye. Binaliwan na tinagan na iti Facebook. Nalabas ti imon nila kay na. Kaasimat nga rod ni Faye no kasta. Intun kwan. Anya nga intun kwan? Anya ko mati aramidam? Awan ti aramidag. Ngam ad amaya dayo tirik na ni Faye kan kwana. No kasta ti aramid na. Dayta ti mariknak ken ni Faye. Gura ti marikna na iti asawa na. Imbes nga ayat. Ni Marak, adda chat na kanyang. Basagan. Kumusta kan? Sorry no di ka nasarsarong karan. Idi kwan, naamuak nga damat gaya man asawa. Oh, replyak ti chat na. Napanam ka di. Nabayag akailiw ka. Ngam di ka nagpakpakita. Isan kon. Uray ka iliw ka. Saanan ang mabalin nga agkita tamarak. Ta sa anak matan na anawaya. Sorry, tadi ka na uray. Sikapay lang tilinaon ti puso.
Ayan ni Faye. Saan ka di armrimuar? Adda samat ijay kwarto yo, sir. Masiguradom ka di asan arimrimuar? Jak ammo idi madama ti dalos ko, sir. Jak mo't makadalos. No isula ang tisip-siputak kuno kita. Peste! Saan anasaya ti panagsungsungbat mo Just ka? Nasaya at mo't ti sungbat ko, sir. Da kayo mo't ti agong ungat. Ay, nasaya at kaditi kasta. Aglisi ka itidaran ko. Anyaman nga tang tinaknakan na. Takla at ngagpungpong to ta si Mangpay. Hoy! Di ka man tumanamitim dita. Just ka. Kanayon kalakas ta! Kunam siguro asan ko nga mo nga dakachat mo alalakyan niya. Anyaman ti sasawa mo. Tapno amom. Nakasynchronize day ta messenger mo iti messenger ko. No adda man nagchat kanya, aging galaang ijay, ta sa anak mat arumrumwar. Ngam no makarwar ka, sigurado ang makisinarak ka saan ka di. Kasta ka di ka ba ti panagkitkitam kanya? Saan ka man nga gindadalos? Ammom ka di nga iti kasta nga aramidam. Adda nga umadayo tiriknakken ka. Apay nga inapot mo ti barukog mo. Nasakit ka di. Wala ron. Bigla mo na nagsakit. Mapantay ti doktor. Naimbag tama sigod. Hamangan na niya daytan. Ay, bang driver, tulungan na kalumuhan ito kotse. Marikata na. Mabitla nga ron tayo nakayaban. Agtugaw ka pa'y dita. Ikan, saan ka na sumana ulit at marikata na koon? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Nasaya at mat baro. Imawagak takayat ko ang mamuan. No, mayat matlang titaray ti Chim. Ninang, umad-ado ti parokyano. Saan yu pagdanagan ti pagbayad ko iti buwis no panagbabayad tumanen? Agyaman no kasta, barok. Imbag tada ka dita nang italkan mi iti amin. Kabayatan ngawan kami dita. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo, Ninang. Limag ang tibiyag ko. Manipod impamaniharyo kanyak ti Jim. Nasaya at ngarod no kasta. Alang ngarodan, lalaingam akanayon. Iti kasta, at dalata mapastrak mo. Ninang. Alang ngarod, agad anad ka akanayon. Kastapay, umawag ak tumanan. Bye! Bye, Ninang. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Amom ka di, nga intaray ka nun ni mamam ni papam iji ospital? Anya, taapay. Anya tinapasamak. Na-aksidente ka di? Sakit ka no ti puso gayam. Day ta tinaamuak. Gayam ko ngamin ti maysa kadagiti nurse ijay. Inawagak, idinamuak nga intaray da ijay ni papam. Kat, kumusta itan ni papa? Nakakonfine ka no mat gayam. Saan matunay ka no delikado? Ngam kasapulan na ka no, ti ina na. Anya? Apay akas lagrub-rubwat ka. Papanam ko ma. Adda ka nun ni papa iti ospital. Kayat ko ang makita. Pinalubusan ka kadi amapan. Kayat mo asawan. Pati ipapan ko ijay ospital. Iparit mo. Anya ti amok. No adamat ka sinarak mo ijay. Agpulis ka ta sumurot ka. Tapno makitam amin apapalak. Kayat ko lang ang makita ti amak. Nabambanog ka nagapo iti trabaho. Awan ka di ti konsensyang. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Pangasim ko mamot na palubusan na. Buisit kit di. Nabambanog da tao. Ngam sabali ti isam samiram. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakagatang ni Mark iti segunda mano a kotsena. Kabayatan na, nakarik na iti iliw, dadunato kan Lorna. Manipod awan ni Faye iti sidong da. Iti may sangal daw, kalaat ang nagsakit ti barukong ni Donato. Isu nga intaray da adagos iti ospital. Mapan kumamat sa rongkaran ni Faye ti amana, ngam saan a pinalubusan ni Jared. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nabambanugak ang naggapo iti trabaho. Ayan ka di ti konsensyon. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Buisit kit di. Nabambannog da tao, ngam sabali ti isamsamiram. Awan parikot no nabanog ka. Agina na ka, tamapan ko kitaan ti amak. Tapno nawaya ka amakisin narak iti lalakim, kasta ka di. Apay, no makakita ka iti babae di tarwar, adda aramidam kan kuana, taipagarup mo ang kasta ti aramidan. Alaman langan, kaduaan kan amapan, ngam mabiit talang, salbagkit di. Anya ti napasamak, mama. Anya ti ko na ti doktor. Imbaglakit din ta nakaumay ka, iha. Ayan ti asawam. Adda di tarwar, mama. Di nakpalubusan nga umay, ngam impilit ko ti umay. Iso akin adwan nak. Apay, di nakapalubusan kat amam ti umay mo pasyaran. Amangan kanuno makisin narakak iti lalaki. Anya, nalabas mo't daytan. Wan nga rod, mama. Iso akagurgurak. Anya mo't dayjay nga impaasawa yo kanyak. Siyak ti agtutuok iti danana. Di nakakadikab-kabilan. Saan pa'y matkit di, mama? Ang anya ti amok ngay. Ngam no'y ti kasjay akababalin na. Ipapilit na ti sospet sana. Ngam jak mo, amangan no kabilan nakto. Apay ang nagbayag ka di taunag. Amom nga adak dito'y ruwar nga agur-uray. Apay ngamin adi ka imunag. Ita, agreklamo ka. Amo makasapulak ti na. Nagbayag kalakit din aya. Imuna ka kuman no di ka makauray. Tapno maaramid mo ti kayat mo, kasta ka di. Ti makilalaki manan? Nalabas ka mat? Ha? Kagurgura ka, Jared. Ala, agawid tan. Darasam, tapno makadanon ta adagos ijay balay mo, apang ikulkulong am kanya. At to'y tibalon niyo, madam. Mangan kayo, unta napudot pa'y timakan. Kasladyak makapangan. Maditirik na kiti imbaga ti anak ko asasaad na iti balay ni Jared. Adong agpay so ti kwarta na, ngam awan pulos ayat iti puso na, madam. Kasano nga tayo ang matulungak ti anak ko? Nasingpet ni Ma'am Faye, ngam saan anasaya tinagbanagan na. Kaasipay ti anak ko. Makitak ti kinaliday na iti sidong ni Jared. Madam, tipot no aragsak, ket saan apulos amagatang ti riniw-rew apirak. Oh, kasano nga rudan ti anak ko? Agnanayon ka di akas jay latan ti sasaaden na iti sidong ni Jared. Di ta kanipay ang awid. Makapatuok nito'y. Agas amin ti maangot. Maiparit kan ka ti agunget. Agbanog kan may stress. Iso asan at tila mapampanunot mo. Ayan ngayon ni Faye. Apay di mo kanuan nito'y. Private room man to'y ayan ta. Nagawid dan. Tainuray ni Jared di tarwar. Nagbati ka man ani Philip Hospital. Italaang may... Tsakim pagaro. Akas di gayam da ijay a Jared. Kakaasi ti sasaadon ti anak ta iti sidong na. Ne, apa yun doon ato? Nurse! Nurse! Madmadi pa'y tirik na ni sir. Makapadanag ngamin timbagayo, madam. Ad-addan ang nagsakit ti puso na.
Ay, nagrigatan na ya. Diyak matan nalapdan nga imbaga ka ni Donato ti sasaadan ni Faye. Un nga road, madam. Iso akas jayon tinagbanagan na. Italimang ko kanilatan iti kaunggak ti danag kan sakit tinakam ko. Anya pa'y ngay, no di kasta, madam. Imbag ti kasjay, ngam ti dakdakas ti mapasama kan ni sir. Nagrigatan ti kastoy. Kunami no pagimbagan ti anak mi ti panakiasawa na iti baknang. Ngam saan tapagdaksan na ba't gayam? Mamati ak. Asan nga iti amin nagundaway kat nasaya ati itdan ti pirak, madam. Hello, Ninang. Imbag tayo mawag kayo. Damagag kumano, nakabayad ka ni iti buwis, Mark. Ninang. Mabit lang, Tapikturak ti resibo. Taisend ko kada kayo. Halaman nga ron parok, kastaman ti aramidam. Mabit lang nga ron, Ninang, Inagpayalaan ije kwarto. Inkabil ko ngamin ije pangikabkabilan yu iti papeles. Wan, barok. O sige, agurayak. Sige nga rod, Ninang. Hello, gayam. Itaman pa yan nakaawag ka? Kinabil nak ti asawa. Sakbayan na pa nagtrabaho, gayam. Taapay akin habil na ka. Saan arumbang day nga aramid ti lalaki, iti asawa na? Saan aron ba nga ibagak dito cellphone ti makagapo? Nung apay kinabil nag. Sa dista ni Jared. Sana na nasaya at day tagayam. Pumanaw kan dita. Banbantayan nak ni Violi ang katulong na. Kabutang na ni Jared. Iswa di nakmat palubusan na pumanaw. Padasam tagparayat dito'y cellphone ko. Taisot ipakita ka dagiti masaknan, tapno matulungan da ka dita. Saan ko ang may chat? Tanak kasing ti cellphone ko iti cellphone ni Jared. Anya? Imbag ta nakita ka dito'y. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ni Jared. Jakmat mabalin nga ibaga kadagiti dadakkel na. Takaruruar ni papa na ija ospital. Ang mga numa-stress kat kumaro ti sakit ti puso na. No agpapaarayat di ta cellphone mo. Inka ipakita ka dagiti pulis. Saan ang makapagpaarayat? Ta nakasynchronize ka no ti cellphone na ka ni Jared. Numakapan ka iji balayda. Ilibas mong ito dayto a cellphone. Adda SIM card nan dayta. Saan na nga aramatan ti cellphone na, anak ka synchronize iti cellphone ti asawa na. Makapanak nga tayo di balay ni Sir Jared? Iranam nga awan ti asawa na ijay. Darasam, ipakitam ka dagiti pulis, ti chat na nga agpapaarayat. Tapno mapan dagiti pulis ije balayda. Kumusta tirik nam ita? Kuna ti doktor, amay parit kan ka tinaingal a kape. Sapay nagingal ti kapem. Amin mo't lakid din nakayat ko. Iso ti maiparit. Anya lang nga rudan nga iti mabalin. Ano madimot nga rod kan ka ti kasjay. Imbag kumamat anam dito'y ni Faye. Apagbiit laeng idinapan iti ospital. Taggaganat mo't ngamin ni Jared. Sinalpag ta siya, Jared. Namukla kumakas siya iti kabapalin na. Saan ka na agpuntot? Day tapusom. Agpaison samat timbaga ni Faye. Anayanak day jay idi madamati gurood. Ada ka mat dito yung nga agsagsagad. Imbag ta nakaumay ka dito'y kayam. Impambar ko ijay katulong at tulungak nga agsagad. Iso a pinarwarnak. Napan ijay sian. Kartagam nga alaan day to intad ni Mark ka cellphone. Iso ti aramatam nga agpaarayat. Agyaman ako na kan kagaya. Ni Mark ti akin nakam dita. O sige, inakon. Amang ano sumangpot ti asawam. Delikadon. Ilamang mo day ta cellphone. Sige, taumunag akon. Sikat ti ichat ko dito eh. Agpaarayat akan ka. Da kayo mati masabat ko, madam. Adarumbang amamuan niyo. Anya ka di day chay, palasang ko. Naggapuak ija balay da fe.
Inted ko ti cellphone nga inted ni Mark. Tapno iso ti aramaten na nga agparayat. Agparayat? Di ka maawatan. Lawlawagam man ti bagbagam. Iawag ko kuma. Ngam amangan numangag ni sir. Kat ma-stress. Delikado, madam. Ibaga mo noon niya, Dayjay. Ada ma-stress at no di mo pala ibagat ibagam ko ma. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ti asawa na, madam. Saan yung ibagbaga ka ni sir? Tada kami ka ni Mark ti makaam mo. Kasla ka madlapusan at di makaanak. Tumakter, tumugaw ka. Wala ka niti mapaspasamak ka. Ako, ada ngamin naamuak di tarwar. Ngam sana rumbang amamwam. Apay ko maasa na rumbang nga mamuak. Ijak man amo kada ko ada. Basta delikado ka naman. Adda ang maestresak. Noon di mo pala ibaga na itakong kuna madelikado. Na imbag pa yan, di mo lang man imbag pa ka. Hanya nga tayo ti aramidan ta. Mariribukan ak launay. Anyang arutay ta. Ibaga matap na mo. Saan ka nung arud amabalin nga ibagakan ka? Saan nyo ko mga imbagakan ni sir? Ngam apay nga imbagayo, madam. Tsak matan nalapdan nga imbaga. Idi ang balawak. Naibagak mo't gaya man. Ad-damot lang arudin ang mariribukan ni sir. Tsak man amo. Taga po itidanag ko. Nailawan ko matan nga imbaga. Imbaga, no saan ang ma-stress ni sir? Inikan nyo kat nga rudan iti pakariribukan na. Madanagan ak ngamin iti imbaga ni Daisy. Anakabil ka no ni Jared ni Faye. Ay, di pa'y lagawid ditoy. No naranggas mo lang ti asawa na, madam. Pinabantayan na nga rod ka no iti katulong da. Iso asaan ang makapanaw ni Faye. Nangag ko ti saritaan nyo kanine na itay ija kusina. Di amo nga dakit tiruangan. Nun angag mo, anya nga rod tinasaya at nga ramidan tayo. Gwardyado mo't di anak tayo di balay ni Jared. Masapo la pasaran ta di anak ta. Amon ta no apay a kinabil ni Jared. Maiparit ang kabil iti asawa. Kabaalam ka di. Mga nudakas mo ti mapasamakan ka. Kabalak. Saan mo tan ngagsaksakin ti barukong ko? Manipo nagag-agasak. Kaano nga rod ti ipapantay di balay da? Inton bigat matlang. Mapantay di balay da. Anyangay, Daisy. Ada ka din chat ni Faye nga agpapaarayat kan ka. Awan pay. Amangan no saan pa yan naikan iti gundaway. Bambantayan nga minti katulong amin agunay na. Imbaga, tanayra na nga adda iti CR ni Jared idi napanak iti balayda. Padaan na mga roti chat na. Tapno iso ti ipakita kadag iti pulis. Tapno maarayat tayo ni Faye. Nulakit di maikan iti gundaway. Agchat dayjay. Nadlaw ko pa'y tilimitam iti takyag na. Kasanon, no kabilan namanan. Day tati saan tayo nga mo. No kumamakalibas, mabalin na ti agdirit sa iti pulis nga agpaarayat. Jak makachat. Manipod si mangpet dito at tao. Jak mabalin nga irwar ti cellphone nga inted ni Daisy. Anya ti tantanamitim mo dita. Agpada kayo iti katulong analaing agtanamitim. Agkarkararagak. Asapay la ko matagbaliw ka. Anya ko matibaliwak. Rason mula dayta. Makaalis sakit di ti agtanamitim. Inalisan na ka ni Violi akatulong. Nasaysaya at ang tagtanamitin. Ngamtikas ken ka anaranggas. Mapantan ni balay ni Jared. Intaro maot. Rumaot? Ay, di ka gararamid, Donato. Balay na day chay. Kasanuno idarum na ka iti trespassing. Inta sarungkaran ti anak ta iti balay ni Jared. Mga no ang pungtot kay jay. Day tapusom. Makamuditan. Basta sarungkaran ta ti anak ta.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas na napuluan. Matapobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Matapobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Intas sarong karan ti anak tayo di balay ni Jared. Ang mga no agpungtot ka ijay, kat day tapusom. Makamunitan. Basta sarong karan ta ti anak ta. Liklikam nga ron ti agpungtot. Ang mga no si kamot ti arayatan mi ijay. Ikagumaan ta nga alaan ni Faye. Yawid talangan. Day ta kumamot ti ibagak. Iyawid tan ti anak ta. Mapantang arunan. Sapay awan mo't di sinalbag ang driver. Kapilitan na siyak kag maneho. Anyangay, Daisy. Adda ka din chat ni Faken ka. Awan pa'y nga rod. Nagawid lakit din ni Sir Jared. Iso asaan ang naikan iti gundaway ngagchat. Sinalbag day at Jared. Kaslasaan alalaki, tagkabil iti babae. No apay mat nga minakasdya day a tao. Saan nga min akayat ni Faye? Tadi na ammo ti umisam. Ngam napilitan dya tao. Kasladag iti dadakkel na mutla ang tinangisagmakan kwa na. Kaslakastan tapinilit da anak ki asawa ti anak da ka ni Jared. Tidakas na. No tinaganak, ti agpili iti asawaan ti anak da. Pudno day ta imbagam. Itatakas di tinagbanagan ni Faye. Makonsensyada matlang ata. Itaman pa'y adi ka mapan agtrabaho? Kayat mo apumanawa? Tapno maaramid mo, ti kayat mo, ha? Di mo ka di ammo a Domingo ita? Diyak pa yan ammo ti aldaw. Gaputa saan akong amang opisina. Weekend man, wano weekdays. Kasla parehas lat na. Adalat tamat rason mo. Ibagam kit di, adi mo maaramid ti kayat mo. Iso a kayat mo, no awanak. Imbagtang mo. Diyak lakit nga ron makatyan. Tamakitam ti cellphone nga intan ni Desi. Oh, anya manan ti itantan namitim mo. Awan, agdardaragudug ti tiyan ko. Iso amapanak ijay CR. Ang mga nuumay nakpay bantayan ijay CR. Ilak ko ti kwarto kan CR. Tapno saan ang makaunag. Agtyatak ni Daisy ijay unag ti CR. Adatan iti batog ti balay ni Jared. Apag isuwain lukat ti katulong ti gate. Adeta, nakita na tan. Anak ka didita ni Jared. Ay, adda, sir. Ngimsan kayo pa'y nga umunag. Inak pa'y ibagakan ni sir nga adda kayo. Anya, apay masapol palangin kay pakada. Ay, kasta nga min ti patakaran ni Sir Jared, sir. Ay, masapol nga ipakaamukan kwa na ti umay asa nga ilay. Sakbay ang makaunag. Ay, aguray kayo labiit dito'y sir, ma'am. Nagalas ka ti ugali dagitan. Di na tapay pinaunag. Itala nga mapasamak iti biyag ko na ito iya. Ti sandak apastrakan iti balay apapanak. Ay, sir, at dadagiti dadakkel ni Madam Faye di Taruarte Gate. Kaya't dati umunag. Ngam saan ko pa'y apinaunag ida. Nasaya ti naramid mo. Hala, ingka ibaga nga awan kami kini Faye. Ibagam adapan kami nagpasyar. Nagpasyar?
Kat no adda kayo mat ditoy, sir. Tung palam ti imbagak, no di mo kaya't adakas ti mapasamakan ka. Ay, Ala, nayunak ti sweldom, no mapapanaw mo dagita at tao. nayunan nyo ti sweldok kunayo, sir. Wen, iso adarasam, tama nga nurumar ni Faye di ta CR. Makita na, nga dadagiti dadakkel na. Makita dan tumat ti limitam iti bagi ti anak da. Ay, matungpal, sir. Pasensya kayon, sir. Madam, jak na puutan arimwarda kanugayam. Napanda nagpasyar, kunati kadwak akatulong. Nagpasyar? Agpaiso ka diti ibagbagam. Agpayso la unay, madam. Agsubli kayo kanon umay alawas, taaddadan ton. Sa dino ka no ti nagpasyaran da? Day tati saan ko nga mo, madam. Ay, amang ano, nagturda pa ijay Hong Kong. Wano, ijay Singapore. Anya? Kasla sa anak amamati iti ibagbagam. Ay, pasensya kan, ma'am. No di ka mamatay. Ay, irikap kunday to gate. Tada ngamin aramidag, madam. Intando na to. Awan mo't gayam ti anak ta ditoy. Pimanaw da ka din, dagita disturbo. Wala, sir. Imbagak anapan kayo nagtor ijay Hong Kong. At damot gayam utak mo. Ato'y tinayan ti sweldom ako nak. Ha? Itadyo kanyak day ta sa nga ribo, sir? Wen, tama gusto ak ti inaramid mo. Pimanaw dagiti disturbo. Kat di da nakita ti limitam iti bagi ti anak da. Mayat nga rod ti imbagak. Anapan kayo ijay Hong Kong, sir. Talaga amayat. Kayat kulaunay. Hello, Ninang. Apay ka di, Mark. Madlaw, analiday ka. Diyang amin kayan ayat ko. Pinilit ti dadakkel na nga ipaasawa. Agpapaarayat, Ninang. Apay nga agpapaarayat. Kat, ay ayatom ka di pailaan. Oo, Ninang. Saan namot abasol ti pan nakiasawa na. Ta pinilit dagiti dadakkel na. No adama itulong niyo, ay katulungan niyo. Oo, Ninang. Maasyanak kan kwa na. Ta idi ka no kalay sana kat naliday. Ay, madingamin. No tinaganak ti agpili, iti asawaon ti anak da. Oo nga rod, Ninang. Kat kasta tinapasamak iti ayayatak. Ne, apay nga insardeng mo ti lugan. Kat addata iti tenga ti kalsada. Maulaw ka. Apay ka di, sir. Anya ti mapaspasamak? Mark? Sika ka di dayta? Madam Lorna, da kayo ka di. Apay asim mardang kayo iti tenga ti kalsada. Maulaw ka no ni Don Ato. Iso nga insardeng na dito iti lugan. Mabit lang nga rod, madam. Ta ipaigid ko tilugan ko. Madam, apa yan? Nakakidamot na ni sir. Mabit lang, ta idandan ko. Siya kunti agtugaw iti driver seat. Siya kunti agmaneho, tamapan tayo di ospital. Uwan, sige. Ipan na kami laangan iti ospital, Barok. Ang mga nuan niya pa'y timapasama ka ni sir, madam. Ang data yung dito batog ti emergency room, madam. Umayin dagiti nangawit iti stretcher. Iso ka din day ta sumungat, Barok. Huwag, madam. Ay, agyaman ako unay. Ipandan iti emergency room ni sir, madam. Urayin niyo langan. Ta urayak mat, no adamanan ti chat ni Fay nga agpapaarayat. Adan chat ni Faye. Agpapaarayat nga agpaiso. Nasayaat no kasta. Ay kung gayam. Nasalamaak dagiti dadakkel ni Fay iti kalsada. Impan ko iti ospital ni sir. Unay mat lang arudan, tagigiddan ti parikot da. Kaduan ka Jefferson to. Ta ipakitam day chat ni Fay nga agpapaarayat. Intang arudan, barang agunayan dagiti pulis. Ket mapanda iti ayan ni Faye. Ala, mapantan. Patip karam ti pakinakam mo.
Saan ka pa iluyos iti danag tapno matulungan ta ti anak ta? O sino din ang tulong ka na ta? Kas nang nangag ko tinaga na Mark. Ni Mark asigod akayan ayat ni Faye. Idiin nyo nagdaka iti emergency room. Nagdardara sa pimbanaw. Taarayatan da kanu ni Faye. Kunakon kat. Ulbod nga ron da iya katulong. Imbaga na anapanda iya Hong Kong. Talaga nga minadyak mamati ang napandaadagos iya Hong Kong. Kasano nga ron ti panangarayat ni Mark ka ni Faye. Mapan nga ta iya balay ni Jared. Adatan ditoy, intan ipakita ti chat ni Faye. Sapay kuma, taaksyunan da adagos. Adapay matkit di boses na di tangag pakpakaasi. In record na, sana in forward kanyak. Saan mat asyak tinangi record? No di kat iso a biktima? Sapay la kuma, tamapan da adagos ije balay ni Jared. Wen kumaa. Adala ko maamuta dito'y presinto. Tapno agpakpakaasi takin kwa na. Sapay la kuma, taaksyonan da adagos da ito'y. Apay, asino kayo? Taong mo nagkayo matlatan iti gitmay. Karaman kan sa mabalod. No di mo paila irwar ni Faye Morris. Ha? Mabalod? Ay, sana? Apay ko maakaraman ak ngay. Tila ang amok ati ibalod yaw. Isurom nga rod kayan ni Faye. No di mo pala isuro, karaman ka mabalod. Ha? Ay, sige, intayaw. Inkulong ngamin ni Sir iti kwartuda. Tapno saan ka no apumanaw. Apay amasapol pa nga ikulong na. Eh, kuna ngamin ni Madam Faye nga agawid. Iso nga inkulong matan ni Sir Jared. Apay akaduam da kita pulis, Violing. Eh, damagan yung kadakwada ano, apay nga imay da, sir. Inkulong yumot ngamin ni Madam Faye. Di kailan nasyan kan kwa na. Anya ti kunam. Umay da arayatan ni Faye, sir. Isuro yo kumanti ayan ti kwarto yo. Tanasao ni Violi nga inkulong yo kano iti kwarto yo. Sinalbag ka, Violi. Insagmaknak! Eh, kasanungay nga insagmak kayo. Kada kayo mat tinangikulong ka ni Madam Faye. Saan mat asyak, sir? Kot inda aktipan nakatiliw ni Jared. Taadda ka amis mo ijay ang nakita dagiti pulis ang nakakulong. Agyaman ako na kada kayo, Mark, Daisy. Imbag, tadaintad ni Mark a cellphone nga inaramat mo ang nagchat. Isumat inaramat mi ang nagkamang iti pulis. Pakawanan na ko, Mark. Kunak no nang lipat ka, iso adi ka nagpakpakita. Naawatak ti amin, Faye. Imbagak mat ka ni Daisy tinapasama kanya. Kat amok nga indanon na kan ka. Iti inaramid ni Jared kanyak. Paibalot ko. Kan ipagnakmatan ti papeles para iti pan nakawaswas ti kalay sami. Ala, intayo nga rodan iti ospital. Amangan no agdanda na gandag iti naganak mo. Mama, apay nga kayo manan dito ospital. Idi naggapu kami iti balay ni Jared, tasarong karanda ka. Di na kami pinaunag. Tanapan kayo kano iti Hong Kong. Anya, napan kayo ije balay ni Jared. Agawid kami kuman. Idi naulaw ni Papam. Insardeng na iti tengga ti kalsada. Imbaglaangan tada ni Mark. Iso tinang tulong kada kami. Saan ka di nga uray mamirmiraot ako nayo? Kat nabak nang mati pa nagpuspuso na, Mama. Naamiris mi nga roday taiha. Ni Jared ti pinili mi. Ngam saan ba't gayam ama ikarikan ka? Itata nakabalo din ni Jared. Ipagnak ti papeles para itipan nakawaswas ti kalay sami, Papa. Andakan ka na itaiha. Saan mo napakibiyangan no sino tayo term? Sa anak mo't siguro ang makabasol. Tanapilitan naklaang mo't anak ikalay sa kini Jared. Kan inabuso na kumat, Papa. Nakaamiris kami niha. Maligayam ti matapombre, akas ka na kami.
Oray pobre, no baknang tipuso na, akas ka ni Mark. May mayat, ngam tibak na ngawan mo't puso na akas ka ni Jared. Saan kayo kading agkad-kad? Numawaswas ti kalay sami. Kat agsinublan kami kin ni Mark, Papa. Wali ha. Kitagkidawa kiti pamakawan ken ka, Mark Barok. Tao tayo lang agkamali, sir. Ti importante, kat nakaamiris tayo. Taday tati kayat ti Apo. Pudno ti imbaga ni Lorna. Anatak nang kanabak ng tipusom, Barok. Nag-aasap ti anak ko, nagkatuluyan kayo. Manipo dita, saan kami ngang balin ang mata pobre, iti padami at tao. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawa sa napauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Rebutazo, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.